INP Mizo channel ngai thatu somjong te inzain chibai le fek ule mai ni somni le pali thole ni ania hun thain chan theu kan be sei Russia le Ukraine indo na hi rin ai na ore ta hle mai indo ti to pani thainan Zelensky an Putin mu adu thu asoi nimin thotan ni mai ni somni le pathum khan Ukrainian President Volodymyr Zelensky chuan indo ti top dan tur soipui turin Russian thu nei tu te zinga President Vladimir Putin chia in mu puya du thu soi Davos muna World Economic Forum meeting chu video conference mangin atel vea thu soin Zelensky chuan Russia ne inrem na kong dapa in biak na nei hi civilian te chunga an chet dan enin thil har satakani Russian President hian thutluk na engkim asiam veka inrem na kandu taksetan ichuan Putin-a atel nge yangai ani tel lova inrem na kong dap hi omjenei lovani ati Kiev le che vela civilian tha na tam tak kan hai chuak zela Russia ne inbiak na nei hi kandu viau lem lo chuwangin an President Vladimir Putin ni lo official dangte phei chu ka mudu thak lo chuta po thil dang ni lovin indo ti top dan thu chia soila kadu Zelensky chona tibok rampani palai te hian trum enge mozat in biak na an lo nei to a ma se omzia nei thui lo thin hle thu top soi thei president pani te tel na in biak na ani ma chuan hun le ne khoral na mai ani don ani World Economic Forum chuan history at a turning point ti thu puya nein summit an mangme kania palai sang ni le zanga telin heng zinga palai somnga te chu ram khat ho tulu anne chung hruai tu langsar deuh te chu German Chancellor Olaf Scholz te European Union Chief Ursula von der Leyen te NATO head Jens Stoltenberg le US Climate Envoy John Kerry te anne nili chung o tur Davos World Economic Forum Summit a Zelensky chuan Ukraine tan ral thuam tam zok angen le a Russia po tun aya na sazo ka sanction adu thu asoi boka Zelensky chuan khovel ramten rang takin mala se nun na sing chuang kan chan thei tur khania ram ru na ommek ta na tran puina impact te hi impact chu ma pau le a hlutna asang ting mai ani February tha khan tuna tran puina kan muang hi muto ni la chuan nun na tam tak kan chan lovanga indo na po top to hial mai thei boka ral thuam kan soi zong hi Ukrainian amamo tak zetani atibok Anastasia Radina Ukrainian lawmaker chuan AFP interviewer ti hian soya thathum lai kanin do to nuwa po jet fighter kan mamo lo thu te min la soi pui vel tamai maya NATO tluk pui military kan mamo ni ral thuam tha min pe ula mel ma hi kan do thei howit za ringot hian kongro sulutuk lova ral thuam thani kan mamo ni ati vebok Zelensky chuan Russia rama ramdang company te chu chuak victory na ngena tin bank le IT lam zong te po hian Russia ne na anin zom na chuchat vek se du thu asoibok United States Britain le Canada chuan Russian oil boycott to ma se European Union ram tam zok chu an la in lungrual theiri chuang lova Germany le Hungary phei hi chu Russian oil tel lova om thelo turangai anne World Economic Forum Executive Chairman Klaus Schwab chuan hoisen taka aram a hruaina konga Zelensky chu a faklea he boy na hian min ti boy tel veka chu wangin engtin nge kan tran pui theyang cheu ti hi hriat kan duani ati Russian diplomat Boris Bondarev kumsomli le pakhat mi chu Ukraine invasion chungchanga Russia le an president chet dan sa thak ati mawangin United Nations Office Geneva a meni somni le pathum nimin khan ban na athe lut vele ta kumsomni chung rampalai na ka tho chung hian Russian foreign policy hi ain thak ta fo maya kong chuk le chho kan zo fo thina ma se February ni somni le palia Russia in Ukraine run kha thil omjenei lo le thil a thak takani Boris chuanati Boris Bondarev hi Geneva disarmament ral thuam ti tlem na konga malak na a Russia palai ania Moscow lama aban na le kha thona
Putin noya ramro rel tu te hausakna apun chak thu aziak lang nge bok Ukraine invasion thlop tu te hian thil pakhat chi andu chu ro rel tu thut na thut reng hi ni luxury longaleng chuakin nom si pan bola Russian Navy te ayin tuifin ria ta anjin na sa fe zok thune na le lal thot bak eng to dangan nei lo atibok UN Watch Executive Director Helen Neuer chuan Boris Bondarev niak nungzui turin Russian diplomat dangte asoma Bondarev chu mi huai san takani ati Starbucks chuan Russia rama andor zale somthum zet kharani thu an puang vele ta na thok tu Russian mi sang ni te chu na dang an zon theinan tharuk chung hlo an pek tur thuan soi boka miram na thok chhor tu te hi chu an ril ruwa zaw deuh chu ni hi China in Taiwan a bei chuan sipai chakna in US hian a chang let nge yang Ukraine invasion nuwa mitam taklo thon chu China in Taiwan a run thut rin na hi ania ma se voin thlengin China hi ala che chuak talova West ramte anin lungrual e mawangin China hi achengam talo ni na lang me ni somni le pathum thotan ni khan Tokyo khopuya chamek United States President Joe Biden chuan China in Taiwan a bei huna United States hian a sipai chakna zongzong som khomin a chang let nge yang ti in soya Japanese Prime Minister Fumio Kishida ne na press conference nein Biden chuan United States in Ukraine tan pui ayana sozokin Taiwan kan tan pui don ani ati US chuan billion somnga don Ukraine ta na pass to a ral thuam intelligence report le humanitarian aid tam tak ape chuak to boka ma se US sipai te tirlu anla ni chuang lo hei hi a chan lian tak nia lang ta chu Indo ma khan Ukraine hi NATO member ni man lo wang ni ina langa ma se Indo nu po in Ukraine in membership a deal na hi an pom sak ngam ta chuang lova nar noya phatna abolo ti ang tho khani ramsom pathum telna Indo-Pacific Economic Framework khu honna ani malukin Biden chuan chanchin bumi te ma thu soya reporter pakhat chuan ti hian a zota Ukraine buaina chan sang awangin sipai le ral thuami mangdu lova Taiwan hi be ni ta se sipai chakna I mangdonem atia Biden chuan o ti in ram takin a chang ngal mai ani Taiwan Defense Ministry in atarlan danin Biden an Tokyo atlo malu khan China chuan aircraft som palizet Taiwan lama alo tholu tirle ni na soi Taiwan Foreign Ministry chuan President Biden an Taiwan himna tura US intiam na asoi chu chu lom omanti thuan puanga China ero in Biden a thu soyan pomlo thu an chua zui ve ngal thunga Wang Wenbin China Foreign Ministry spokesperson chuan China ram zalen na khoi phak thil le ram in pum khatna ti che thei thila in biak rem na tur muna omlo China in ram veng him tura a malak na hi turam ma in ngai nep lo se ka du ati Kishida chuan Ukraine ram anga China in Russia malak na entona Taiwan a run ve mai arin thua soya ma se hi tiang thil hi Indo-Pacific a thlengani chuan kan en liam mai don lo atia United States le Japan chu Taiwan chung changa kan din na alapa ngai rengani atibok Japanese Prime Minister chuan defense budget ti pun atum thute United States nena joint military exercise tamzok buat sayadu thute asoi langbok Narushige Michishita Vice President of the National Graduate Institute for Policy Studies Tokyo mi chuan China ram calcium rail tu te hian Taiwan chung changan soi huna Japan le United States hi ril ruwa hereng thin se US le Japan in rol kher ngai lo zonga ruwa manna an siam thei chuan Taiwan Strait hian remna le muanna anei thei chawang ati Mike Pence an US President chu atum vet ta tun naya New York Times in interview nei na Donald Trump Vice President Louis Mike Pence chuan Donald Trump an President post chu le tumpo ni se US presidential election primary election atel vetum thuasoi Trump le Pence hi wall out takin tun nai khan anin king der tamaya Georgia governor tur
primary election campaign a Donald Trump melma Republican governor nilai mek Brian Kemp chu Mike Pence chuan a campaign puya Donald Trump a thop lo zia alang chiang hle ni Donald Trump chuan Senator Louis David Perdue chu Georgia governor turin a thopa sani le somni le palikum presidential election atan din mun siam remantum ve nina langani January ni ruk kum sani le somni le pakhata Capitol Hills buaina wangkhan Trump le Pence kara hian khi a om tatlat maya Mike Pence hian apu Trump laka kalthan hi atum ta ni Mike Pence chuan kanupui Karen Pence nen kan ti dan pa nga yin kan tong trai ma support anga president ka chu le don lo a chiang thoyang ti in New York Times a hrila Pence chuan tong trai na atanga chan na an hmuangin an kaldona Donald Trump an president chu le tumpo ni se kan thutluk na ati boy chuang lovang ati bok ole khati zong kha tun tumata na international news le politics kanan chop chuat thei chunia atop thlenamin lo ngai thak sak le wangin in za chunga kan lo me kan channel himin lo ngai thak sak zel don nia